mwanyu mwiso ndi muna gukura mwanyu wetu abantu bamusaka yutete mukaya dari yangega yanyu montako ito monto australiense yanyu yako ito mukaya asifu tamayitinga everybody now got a right induko chikura abantu bekanisa hakimota abasomye abantu bengi bamanya a right nkibabwanireta bakora right nabakolenda obulima bw'abantu so nabasoroyire naende still within sina ayekereye omusajja narete umwana w'emyaka ebiri ekerayi ruvalia abamwana akairunya gitari kandi banutete kukwanira abantu batwara abanyagitari oye nyasaye wakonyire kwabiri umunyagitari tako yagwebese konkwa posirie evidence wanangatu unlike other days ekara twakonyara basigana bara kwa butibese basiriye umane bodwarorekana ngabono iga abantu bakuru kwa basigana are disappointed. Our officers are disappointed because they go, they report the cases, they take the child to hospital, bago korba nyoru munyagitari, or itubese, osiriyo bobo, o saidi. Hiyo itakuwa laana kwako kama wewe na ofisa ambaye ameleta kwa mtoto mchanga. Eli mwana uliomoke kwako naye kwako eli mwana ulinaralindwe kutoka kwa matapeli. Naye kwa manyakobo ya mama mwana yuko utakete kobisa. Obo maene mbo manyekana. Oyo muntu yo katana na ta muntu ka muntu ka wi. Ngo kalete mo ino mosani kwa. Bora akagende nyanga nguko bisyo barangeti. Ekara babisa bachiri nyanga unaye muntu kiredi. So please, I am talking to our officers, our nurses, our doctors. Some of you are so good, but there are a few of you who are so bad. Ngamunyo kani we di yakiuma teli yoko e bri tukeri mo. Eli ko enda na ko ni tira na chonsi pi. No nye kwari ko tiga yo kwara haki ordinera kwa atware haki yayo mwano. So nara kwa ni mama county e yera ni message tega everywhere. Elinda bantu baitu bamanye ko kuyara noi kama mama county mimi niko anoi abana abaigana kutubekira maboka ito tose kubatiga igato chware ngo ndetayo kukwara ndetayo kuminyo kibandabu. I'm telling you, we are not going to get our community in future. So kiro bantu kumura balisirage abarani kamuro kwa kabami abaka bayakabisa ekira moko nyora bantu mbere ga dia sibiro bali iko kamura ati ba report we are here, we want to assist our society nara koine yamana bantu babi nasa uriyo tokonyire bakatwa ikirega na togenderete goteba agenderere ko bamune amen mwari mosabera na ina agenderere ko bamune nje muna togenderete ko sukoma na tokorra yana atake ekiagera omonto gochorwa inje gochorire na that it is not my right ngate nene take ko ngoro omonto ndo chorire moina ebantu bagocha gotoira ini naki ayemko akorete buya ayetokorete buya n'abantu aba batukaraste na barabo kiro mondo tigaga ni line yaye akore mirimo yaye kama mama county afanye kazi kwa line ya kipo chamuna na itaga musone kabara tent mwana nyanga ni mgate tent na ret ebintu biribya na akore mocha konga ama team at the end of it na kwa akora buya na na bako gendera gutura ose kwa akora buya ona ngo tumitore tokwa ikiroga kenene getane ti abaro kumwe kura bakumbara mbaye gutumata aba ana saba kukuba ile birobole timiteri yasobo maena bole mo jetindi ko saba kure kyagara chikuranga le chikare lakini asaba kukuba ile kerogo otibo ikoya ogenda bagara mata aba kukuba achori babachume aba kukuba achori tuseneta aba kukuba achori chugabana and the work ekarba korang county chesa kukuba korire meremote are doing very well into tokorare ngare ni morene ngaka kintu kusi chikoseke kaka na banya bakunda mpaka kabwa kare bisuye ito na ito kosente chikocha dinde ndo basako ba mention obe mena county chiko ba mention bali kwa nyamota mai tinga mama county na royo ende na mai tiko kwana na mai tiko kore meremo na mai tiko kabalia ndio mimi wacha nisema asante. Mungu awabariki, muendelee kutuombea, tuendelee kufanyia watu wetu kazi, na pia mkienda kwa manyumba yenu endelea kuomba. Mchue mwaro cha yataberete abantu bakoyera igoro piba ibasira enseye amanganaro na mangi lakini nyasaba atachimbeo elinde Kenya itegendere musuka. Saba sini bya musa.